Mwendo wa saa 5:30 niona frame ya moto. Sasa nikaona ni kama msitu inaungua. Kukaa kwa dakika kama 10 hivi nikasikia kitu inasema kama buduki. Kusikia nikasikia tena nasikia ingine inasema. Sasa ndio ripoti tukapiga ripoti. Inaonekana kama ni watu walikuwa na ngari ingine, hiyo ikawashwa moto, pengine wakaenda na hiyo ingine kwa sababu hakuna mtu alikuwa karibu. Na hii barabara ikuangi safe vile, na masaa ya usiku kuanzia saa 1 hivi ifanyangi kazi juu na huko kuna biashara yenye inaendelea masaa ya usiku. Biashara yote inafanyika hapa center. Sasa vile iliungua, inaonyeshana ni kama ililetwa na ikachomwa, ikaweza kuchomwa na wakaweza kutoka wakaenda. Ili hali hata hatujui kama wako huku ama kuna watu wengine wamejificha huku ama kuna watu wameuliwa ama wamewekwa huku, hatujui hiyo. Lakini hiyo inaweza elezewa vizuri na askari wa forest na askari wa utawala na wengine, juu hata wao waliweza kuhudhuria na kupiga afirisheni yao kuangalia kama vile kunaendelea.